tuta General Assembly voisom Sariparukna ding le inzom hin ingang takin amin bu sena in fea puita o ti hi toiten mizuk hrilpek thei ding kanin bu saina hi mei than thok khana fe chan me ka chulaya kan buina tak chu apandal ti tak hi Khawlien auditorium hi fit za a sei fit som rukalena na hi khotlang thui tu hai le aizol tinga warfare thui tu hai in beronin aizola dam kan zubui puya chu he tuihin a ceiling a khok bona dingin tin an bui pui me ka sunga sinan tho me ka chu jing lai chun ke ni a ko than ting hai khom van tlang na tlang ni sin la a ko than ang khomin tha hi kan seng ron tak khopela theyang tok le phak ang tokin hi a kol velan lang no la ya khom hin ing I mani thlai sung na ding in thir na ding ti vel hi kan tho mek asu na zanin kan tho me ka tuihin chu big in ting le kan kopa a tha hi chu kan na tlangan ta tuihin asunga kom sin thon zinga hi auditorium hi mangman ngei kan bei seya chu ding chun thang kan lak khotlang thui tu hai khomin thangan la chu tuita kan dan kan ngir bun chu ni ali mi pui in khomna ding takin hi auditorium hininga ta arhi dan chun council hangin thungna vel ding hin chu big in ting pangkha 80 deu mo big in a council in thungan ta auditorium hin mi pui in khoman ta chun a khotlang him khom hin mi an ngai ven an ngai tu thangan mi lak pui na sa khopel hi khotlang thui tu hai chunga khom lom thu ka hei fil ni sin la khosung mi hai reng khom hin an mi ngai ven puya lom ngai van tlang khotlang thui tu hai a ceiling sim na dinga van tlang an ko khoma hi atul zol hai khom hi van tlang mi pui na ni thil fai wangani an mi phur pui kan lom van tlang chunga khom Independent Caution, Independent Church of India in Khawlien voice om Sariparukna, the 76th General Assembly in Nading Khawlien Khuhi Khopale Poimo History Lamchum Poimo Takangir mi Poimo tam taksuk na khu Kholun le un takel ani Khawlien hungin chandan le Chanchin hi shielding tam tak sin kom voi khat rausan ani hunga honglu ani nokdan atoi fel zongin e shielding ani mardar ngon panam son hoitlur atla hain kumsang kha zarit som kupar borkhan Manipur le Mizoram in rina daido laihin lo ma hong nein an hungin bengbel chana ram ala changin ala thatleya bulebal alokin an lo ma alotling em lein lalneya khuthar sat an hung lungril ta an lungril ang takhin kumsang kha zarit somku pasari somku parit borin daido laihin kho satin det takin an hungin bengbel ta ami rukchu an kho satahin in lallovin laldingin nabil khomi nabil hi aishi theidan dingin henglep Churachandpur district bula umani nek zatong naupa pule zakai chu puhai tlangpui thang puni rapa nuna putai velpa sika pule rapa haichun daidawa in thokin nabila anhang thuibang bangani anin pek na le tlom ngai na hi in pak om tak zet ramle lal neya det taka anhang hin an unaw chongin ang pui mundang danga hai chu an hip ta hlela abik takin Mizoram simtinga in thokin tam tak an hungin pem lut ta chuk chuka hinghun laya in pem lut ei shi thei chen khat hai chu famta reverend rule ne khu pakhung te pulian veladam independent caution upalun upa hleyanu piru ni pa pu chuwunga haidam le independent caution upalun bok famta upa dengru mapu pulian khu pa hai hi anni hinga an unaw simtinga in thuka hungtam takin an hung bel sahin an umna daido ram hi achinin martong ram ani poklein asot aseya lo ma ding khom an hung har sa theiding nian shit lein ramlin le in hoilem nian shit Khawlien khuahin sangkha zakule pakhat khan anin sonut ani
Khawlina kumruk an hnungin kumsang kha zakule pasari khan Khawlina in thokin simting kilometer som pani vela hla khomunin hoi takel phuibunga anin son pheya phuibunga anin son phehi shader lova historia melung poimo phundinga in son phei an lo ni zingel phuibung an hin an pungshat en ema kumthum kumli sung chawin in zathum an hung tlingel ta khulai pi la dingchun khuburi pol an hung ni der manani kumsang kha zaku som pakhat ahungin hersuka phuibung khu in somnga zet chun khopuibung tui thapai an hung zuna khothar an hung sat ta le tui thapai ei lu channa ani zingel khopuibunga in thok saikot sangkha zaku som paku mulwai phei sangkha zaku som thum pathum rengkai sangkha zaku som thum pari thai adot dotin an hung sat peya hilei hinani Khawlien phuibung hi history lam thum poimo taka ngir ani 18 na sanchu Khawlien khopoimo ji eila inzo tut ani chu in pem jing nam khomun son jing nam eini ang bokin Khawlien phuibung khom hi anin son kul na save khopela kumsang kha zaku som pathum khan phuibunga in thokin kumsang kha zaku som pasari khan munle ta in thokin shang tui neka anin sona kumsang kha zaku som ni pakhat khan munle ta in thokin phuibunga anin son lu noka kumsang kha zaku som ni pathum khan sungkhat in in phuibunga khozat ve chu Khawlina anin son lu noka tu chen hin an hlu songta ani independent kaushani hilai bi lehin khu pathum saitwal phwaibuang le Khawlina a uma tuiwai presbytery ti a kau ani saitwal hi sub headquarters ania tuhin Reverend Robert Van Lalin to presbytery secretary ania phwaibuang a hin pastor Johnny Laldinthar after seeing umin phwaibuang le Khawlian hi abil ve ani tuiwai presbytery sunga khu pathum haya hin Goshan member tamve tak an ta a loma em independent Goshan chu hilai munahin ami khul no khopel independent Goshan assembly a voisom pakhat na chu sangkha zaku somruk pakhat khan Khawlina hin alawin nghatna a hi huna thuitu then kha thai chu Reverend H Daya chairman danga secretary Reverend Luya Reverend Chonga hai anne kumsom rukpali nunga assembly hi nei aninok chauding tina ani inbut saina na satakin afe meka December ni hnian tuka ni sari sang ni som ni panga sunghin Khawlina hin independent Goshan General Assembly an ngatnok ding ania mitin hi assembly hi lotling taka mang ani theina dingin chongtrai na lo san dingin kan hungyan chewa hungthang seng dingin kan feel bok chewani